Karaksalni Tongmani Jorao Luku Hamkrai Samunatuye Kami Amseni Luku Rok Tini Kwchangwi Tongmani Okhobarokno Khanawino DAMCHERRA SUB-ZONAL ni Bisingtwi tini BHABA RANJAN REANG bo tini Kami Amseni Luku Rokno Tongmani Yaphar Kha tini o blanket tini Kwchangwi Tongmani Jorao Kami Sugya Rokni Bisingtwi no mahaike khorang rok khanawe tini o khunjorogo sopaye tini Kami Amseni krinu khung Sugya Rokno blanket Yaphar Mangpli kasai phaika tini BHABA RANJAN REANG ni Bisingtwi tini BHABA RANJAN REANG bo tini o kogrok bahani sawi khnarika tini mahaike no Kami Amseni Luku Rokno Kami Amseni o Luku Rokno Sugya nukhung tongmarokno khana kangkai belakino khayogo phiaba jeng tini obono mungsabo Sugya phano tini o Kwchangwi Tongmani Jorao o blanket bai phano tung khai tini matong jathung tini o blanket kangsa phano ang tini yaphari ri manmani belakino kha kachango hinino tini BHABA RANJAN REANG bo tini sawi khnari mani koktoma kasai phaika bo tini o kokthai kothoma rokno tuye taibo sawi khnari ka koktum thumnai koktoma thumnai rokni Bisingtwi tini Kami Amsai kasawi naikhekai chini tiprasa tinjaknai rok kabang kokno tini nukhung Sugya tongo haifano ang tini DAMCHERRA SUB-ZONAL ni Bisingtwi je ani yak chukmani obono ang yaphari manmani tini belakheno kha tongthago tini o tiprasa Luku Rokno mahaike yaphari manmani obono taibo saikhnarika Amseni Luku Rokno jung tini mahai nukhung Sugya ongitong tongphro jotono ganawa bacha khakai tini kri nukhung Sugya ongitong phano belakheno kha kachango hinino bo tini sawi khnaribani Amseni Luku Rokno taibo bo sawi khnarika Amseni Luku Rokno nasikni jung dofani bagui samung tangna thangte mahaikeno kisa misa chubalaye nangni jati tinjaknai rokno changgori khawai jeng kisawi honani nangnai phaili jeng rungsrungmani abo haijaka rokbo jeng yapri selani nangnai o kokthai kothoma rokno tibo haino tini BHABA RANJAN REANG bo tini Amseni Luku Rokno buma hinjaknai bufa hinjaknai rokno pokosarmani taibo o kokthai kothoma rokno khanawi Amseni Luku Rok o DAMCHERRA Kami Amseni Luku Rok belakheno kha nangjaka au nangmani kok tini jung mahaikeno Kami kasawi naikhekai tini Amsai kasawi naikhekai keboni tini sajuk sajala rok mahaikeno drugs chawi kubului alcohol chawi kubului kefek mani chawi kubului tongbaimani abo hairokno poknani bagui hingkangkai jeng tini kahamke rungnogo thangki rungsrungani nanglai sinai tini thenangni jati hinjakmani hayakeba jeng thenanggo jati kwchung khai kalangnani hingkai jeng tini rungnogo kahamke thangui porinani nangnai thenangni jati hinjaknai rok obo hairokno tibo hain tini buma bufa hinjaknai rok o tini BHABA RANJAN REANG ni kokrokno khanawi tini kok sairi hormani Kami Amseni Luku Rok o kokthai kothoma rokno khanawi no tini taibo kha tongthokjaka BHABA RANJAN REANG Amseni Luku Rok tabuk sisanani jora ongkha yapri kaisa jora ongkha tini bo tini Luku Rokno sawi khnarika tini o kokthai kothoma rokno tino tini DAMCHERRA SUB-ZONAL ni Bisingtwi blanket Yaphar thani bo o kokrok sawi khnaribani koktoma DAMCHERRA SUB-ZONAL chongkeha meeting konoha keha distribution program chini blanket distribution program kam chini party ni keha meeting boro chini logeo sub-zonal chairman chini Tosiram tongo logeo chini TWF ni block committee ni president region ni president ake chini senior member joto rawo chini YTF ni block president mujes ake joto chairman BC ni chairman of tinio phaileye chongro meeting ke ham akhela ha distribution pano ha meeting ke chini biskang ni election ro ni strategy no to ye chong koma sala ha chong sio je ADC elakao ti pramotha ni jeta dabi abo genuine abo nangu ti prasaro ni bobishot no kaham kena ke Tripura sarkar pongto Bharat sarkar pongto bono implement khenain bae brau cinta bhabna lanai nao ebong শুধু development খুব একে সামো বাইয়া development khenain ke asol je development chini jeta nangkumo chini land rights chini political rights chini historical bangma chini je language modima culture tradition identity mo je jeta preserve khenain namo এবং 6 schedule ni je constitution o je babe frame ke modi ki
जे 6 शेड्यूल नि एरिया वो 6 शेड्यूल नि एरिया वो लैंड जे खास लैंड फरेस्ट लैंड जेटा जों यूज केमेमो कंट्रोल केमेमो पावर तेरे तेरे जागा वो नैनो राज्य वो जे कार्बी आंगलं पॉइंट दी बोरो टेरिटोरियल काउंसिल पॉइंट दी आबरो जेबा भी ब्राना पावर या वो अब देखे चौनो को एडिसियो चौनो पावर या नहीं दरकार अब दे रोनो चौ मीडिया नि माध्यम में फन और विभिन्न प्रचार नि माध्यम में फन चौ सब समय साउ जे चिनी राइट्स चिनी अधिकार रोनी हा निमसा रोनी इंडिजिनस रोनी जेटा माइ मारमा आबो न दाइफ्रि रिनि उठो बोनो चिनी साइमुमा आके चौ बरो एडिसी सरकार न सब समय अनेक समय सरकार ते स्टेट गवर्नमेंट चौनो ब्लेम खेव जे एडिसियो केलेंकारिं तो हा एडिसियो रां नयसों तो हा बरो प्रमाण दिथो ब्रो नयसों तो तिनिया चौ जेटा माइमो प्रैक्टिकल जेटा ना स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार तियो 32,000 करोड़ जेना टीबीए तो आबोनी बादेव ना एक्स्ट्रा रोनी रेवेन्यू टैक्स विभिन्न टैक्सेस प्रोविजनल फांड दी विभिन्न रां सोर्स लोकल बॉडी नि जे फांड जे कलेक्शन खेतोमो आबो तो हिसाब सारास आबो जागाव ना एडिशनल ओनली लाइथानाय अर्थ बसर 2025-26 अर्थ बसर नां चनो 916 करोड़ जे एडिशनल अलॉट केमो बजट चिनी बजट अलॉट केमो आबो फान बाय की डेवलप सु चों केमेने आबोन बाय चों तिनियो आबोन इमसिया फसिनि कर्मचारी रो बेतन तो बरो फसिनि चोय चों फनम सिओ जेब्रा स्टेट ऑफ कर्मचारी तो आरो फनो ना तो लोकल नि जे सोर्स लोकल बॉडी टैक्स विभिन्न जीएसटी टीएसटी जो नांग तो कलेक्शन खेतो रेवेन्यू आबुन बादे सेंट्रल थियो 32,000 कोटी नांग माइ तो के मामी ओनली 916 करोड़ होने नाफी बरो त्रे फान एलॉट केदी एडिशनो ट्रेन बाराय रिनाय के बा एडिसी डेवलपमेंट केनाय के बा एबं नांग नानी जे चीफ मिनिस्टर कोट जे डॉक्टर मानिक शाह साओ जे एडिसी एरिया वो 6,500 करोड़ एडिसी एरिया को विभिन्न सोर्स देयो ब्रा खर्च क्या माने हाचो किंतु नां जे 32,000 कोटी तिमो जागा ओनली 6,500 करोड़ खर्च केमो बाय नां बेके प्राउडली समय जे एडिसी डेवलप क्या बा एडिसी उन्नयन क्या बरो 3 भागे 2 भाग एडिसी इलाका अब एडिसी इलाका वो नां 10,000 कोटी फसे स्पेन केमे को जेन जागा वो अब भाई आसु के ना प्राउड के जे सामो अब ठीक औसोया हम भाई चौनो सुदुम को बायके उन्नयन के हा उन्नयन पाउ साये राजनीति खेमा अब इसकाउ चौ नायनाय जनगण न जवाब रिनाय ब्रा 28 नि 28 सीट लाना हियो प्रैक्टिकल नां इलेक्शन खेफ्रो दी चौ ताव फोन इलेक्शन खेदी चौ रेडी तो नां 28 नि 28 सीट माइना चौ न मना पब्लिक न जवाब रिनाय एवं चौ सिओ जे तिप्रमथा महाराष्ट्र नि नेतृत्व बेसकाउ आगामी दिनो रे लाइथानाय स्ले तासा मार्जिन तो ये चौ फाइनाय अब चौ श्योर के चौ गारंटी रे सामयो इलेक्शन खेफ्रो दी विलेज काउंसिल इलेक्शन केदी चौ 587 विलेज कम पके चौ 500 विलेज चौ ताव पायो एडीसी इलेक्शन केदी 28 नि चौ कम से कम 20-22 चौ ताव तिबिनाय चिनियाव चौ तिमेयो चौ आसु जरा चौ साराव किंतु चौ 28 नि 28 तो चौ साया तपो चौ साव जे जेटा प्रैक्टिकल वास्तव जेटा अवास्तव काउनो चौ जुमला पार्टी राव सादिकले चौ सामय अब सिकाव के आमबे चौ तिनो जे डिस्ट्रीब्यूशन केबो चौ चिनी छासु फान तो मोबाइल तिनी तुंग दे ब्लैंकेट दे चिनी जेटा जनगण नि दुख दुर्दशा सा महा गरीब रो चौ नांख्रु तो चिनी डेवलपमेंट विभिन्न लामा कुमा नि सामुं तांग पिफनो आबोनि बादे चौ एक्स्ट्रा विभिन्न चिनी इलाकाओ जेटा गरीब रो नांगो आबोनो चौ पुरन खेने बये चौ बदिमा उद्योग रो लाये चौ कंटिन्यूअसली चौ तांग तो चिनी बाग्रानि नेतृत्व आमबे आं त्रिबिसि कौसाया तिनियो चौ गाहाम के हा प्रोग्राम हा आं खगचांमरियो चिनी सब जोनल चेयरमैन आके चिनी जतो लीडर रोनो चिनी सीनियर लीडर रोनो जतो सपोर्ट के चौ कौबा तमन बायनो चौ बदिमा सामुं खेले मयो आगामी दिन को चौ त्रे गाहाम के खेनाय हिए आशा किए आं रन जारोना कौंथा।